Reka tubahe ikaze inshuti bakunzi bani Bisangwe TV aho muri hirya no hino. Reka tubahe ikaze abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka tubahe ikaze namwe muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi muri diaspora. Iyi ni Bisangwe TV nko natangiye mbikubwira, naho ngiye ndi Frank Mario Seudandi. Inkuru tukuzaniye ni inkuru y'igikorwa cy'ubunyamaswa cyakozwe n'umugabo umwe tugiye kubabwira mu kanya. Uyu mugabo rero akaba yakoze igikorwa kitari cyiza cyababaje abantu benshi, yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru bitandukanye bya hano iwacu mu Rwanda. Uyu mugabo yakoze amahano ubwo yafataga umukozi we wo mu rugo akamushyira mu ibutu y'imodoka, avuga ko agiye kumwikiza kuko yararwaye icyorezo cya COVID19. Uti byagenze gute? Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye n'uburyo yafashwe, ubundi tuve muzingo iyi nkuru yacu. Ni mu kanya, ntujye kure. Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi umugabo wo mu karere ka Gasabo wafashwe atwaye umukozi we wo mu rugo wari wanduye COVID19 muri butu y'imodoka. Uyu mugabo yafatiwe mu karere ka Nyanza nyuma y'uko yarajyanye uyu mukozi iwabo mu karere ka Huye ngo kuko yari yanze kwishyira mu kato. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nibwo polisi y'u Rwanda yeretse itangazamakuru uyu mugabo nyuma y'umunsi umwe afashwe. Uyu mugabo usanzwe utuye mu Kanserege avuga ko yajyanye uyu mukozi wo mu rugo iwabo nyuma y'uko yari yanze kwishyira mu kato. Yavuze ko yamutwaye ashaka kumushyikiriza akarere ka Huye avukamo. Nta ruhushya rwo kugenda yari afite kuko urwo yari yahawe rw'akazi rwari urwo kugera mu karere ka Kamonyi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko abarenga ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID19 batazakomeza kwihanganirwa. Yavuze ko hagiye gukorwa iperereza hakamenyekana impamvu yamuteye kwitwarira umurwayi wa COVID19 kandi hari uburyo bwihariye bwashyizweho bwo gufasha abarwaye. Ngayo nguko ibijyanye n'ibi uyu mugabo yakoze. Gusa ni ikintu cyababaje abantu benshi, ugendeye cyane cyane kuri Twitter ukareba ibyo abantu bagiye bavuga, bagaya cyane uyu mugabo ibyo yakoze bitanejeje rubanda. Nyuma y'ibi tuzakurikirana turebe ese uyu mugabo nyuma yo guhamwa n'iki cyaha tumve ibyo amategeko avuga kugira ngo tumenye ese uyu mugabo azahanwa n'iyi ngingo. Gusa niyica rubozo niko abantu benshi bavuze. Gufata umuntu ukamushyira mu ibutu bifite ikindi kintu bisobanuye. Ngayo nguko ibijyanye n'inkuru y'umugabo wafashe umukozi wo mu rugo akamushyira mu ibutu y'ivatiri ashaka kumwikiza ngo yanduye COVID19. Naho ubutaha kora subscribe unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Ikindi kandi sangiza abandi iyi nkuru ukora share, unasiga igitekerezo cyawe ahanditse comment ahagana hasi. Iyi ni Bisangwe TV.